buenos días. Pues sí, Egunon, voy a bajar muchísimo al detalle. bai, ni El xehetasunetara etorriko teletrabajo naiz. llegó con la pandemia Telelana iritsi porque antes zen, eran roles pandemiarekin igual. iritsi Lo ere, que zen lehen experimentamos oso maila fue txikian egiten zen, trabajar en casa en eta hor tiempos bizi izan de genuna crisis izan sanitaria. zen, No fue un teletrabajo osasun sano, krisi organizado, garaian etxetik egin planificado. beharreko Un lan bat tiempo izan más zen. Ez tarde, zen telelan quizás deberíamos ya planifikatu moduko empezar bat a pasar izen. mejores prácticas. Denbora pasatu Y da, como en mi día a eta día behar me bada está dando a mí praktika mucho el ejemplo de que esto no está egokiak ocurriendo, pentsatzen hasi beharko pues genuke. estas Eta plataformas como iruditzen esta zait egunerokoan para ez dela hori acercarnos. A ver gertatzen ari. cómo podemos hacerlo Horregatik, bien. ¿Por horrelako qué el jardunaldietan teletrabajo bai tiene saiatzen gara muchas dirazten ventajas? nola egin ditekeen lan hori behar bezala. Tiene Telelan hori. muchas ventajas y Abantaila asko también ditu, inconvenientes. Tiene baina ventajas para las kontrako empresas, gauzak ere tiene baditu. ventajas para las Abantailak personas dauzka trabajadoras enpresentzat, y a veces langileentzat, algunas cosas son ventaja e inconveniente al mismo eta tiempo. gauza batzuk Depende aldi de cómo berean, hagamos onuragarriak eta que el kaltegarriak izan teletrabajo daitezke. realmente facilite la conciliación entre vida profesional Kontziliazioa, y vida adibidez, personal. Si lo lanaren ves, eta familiaren arriba artekoa. está tanto Hor, en ventajas como en inconvenientes para eh, las personas. alde Dependerá de lo onak bien daude, que baina baita gestionemos el alde teletrabajo. txarrak ere hor zer Bien que ikusia lo daukan gestione nola la kudeatzen persona dugun y de lo que tú telelana. gestiones Bai en enpresaren equipo y aldetik eta organización. baita Entonces, todo lo langilearen que os voy a aldetik ere. explicar va Beraz, a azalduko absolutamente en dizuedan esta línea de guztia vamos a bide intentar horretatik dijoa. sacarte lo mejor Alegia, del ikus teletrabajo. ezagun Y para ello zer hay den telenak consejos tanto duen para cada gauzarik una de las onena eta personas sai que gaitezen teletrabajan hori como para las organizaciones aprobetxatzen. que se plantean implantar o mejorar sus Hori políticas baliagarria izango de delako, bai teletrabajo. enpresentzat eta Pero baita la gran langileentzat pregunta, ¿no? ere. Empieza hoy Baina la mesa. lehenbizi galdetu ¿El teletrabajo dezagun. vino para quedarse o no? Bueno, Telelana pues estos gurekin son los geratuko datos que da, tenemos en ala la ez. EPA Tira ba, y estos son el hemen porcentaje de dauzkatzu ocupados que han datu trabajado en su batzuk, ez? domicilio. Ocupados quiere decir Zenbatek lan egin duen tanto etxetik. trabajadores por cuenta ajena como Alegia, por cuenta beren propia. kabuz Entonces, edo los beste trabajadores por norbaitentzat lan cuenta egin propia son los que dutenak. más trabajan con diferencia, son los que suben el promedio. Veis el Autonomoak edo impacto beren de la kabuz lan pandemia, egiten ¿vale? dutenek, Y horiek luego veis que ha ido bajando, egin pero duten se ha lan gehienen estabilizado más o telelanean, ez? menos en Hor torno a un dago 2 al gailur moduko 3% bat, de baina total gero jeisten de joan da. ocupados. Y lo que ha hecho es Euneko que amabi poco a poco amairura jetxi ha arte. ido Eta subiendo el pixkanaka, porcentaje de las personas que teletrabajan ocasionalmente noizean y ha ido behin telelana bajando egiten dutenen claramente las portzentaiak personas gora que egin du teletrabajan pixkanaka. habitualmente, que es más de la mitad de los Eta casos. Quiere decir gehiena esto telelan que bidez en egiten España el dutenen teletrabajo portzentaia sigue berriz horrek siendo pixka bat un bera egin porcentaje du. pequeño en comparación con otros Hala, países, Espainian pero muy superior al telelanaren previo a la portzentaia pandemia nahiko txikia y da que oraindik parece besteen que se está aldean, baina estabilizando en pandemia niveles bajos, garaikoaren aldean askoz lamentablemente handiagoa. por efecto Eta de badirudi hori las imposiciones egonkortzen legales, ¿no? ari Que dela. hacen que las empresas deban pagar los Izan días de ere, teletrabajo a los trabajadores que enpresek teletrabajan diruz ordaindu solamente behar cuando esto se dituzte considera habitual, que es a partir de un día. Si etxetik lan trabajas egiten menos de un día, baldin te pago el badute. salario. Si Eta teletrabajas menos de un día, hori no te los pago. gertatzen da, Probablemente eso está egun bat influyendo en ese baino reparto gehiago de lo que etxean se lan gana egiten y dutenen el kasuan. reparto. Así que Orduan por ordaindu tanto, behar du vino para enpresak quedarse. Pues eta hori probablemente sí, se ikusiko ha du. quedado bastante más Beraz, que antes de la gure artean pandemia. geratuko da telelana, bai, ziurrenik bai, pandemia horretik baino Vamos a gehiago, ver si con este baina consejo intentamos baina sacarle todo lo gutxiago. beneficio Beraz, que hemen podamos. aholku batzuk emango ditut eta ¿Vale? Empezaremos ikustagun por los consejos bide para hortatik los hobera egin teletrabajadores dezakegun. porque Bueno, posiblemente telelan egiten vamos a hacer una pequeña dutenentzako encuesta. ¿Cuántos de aholkuak. vosotros Inkesta txiki bat egingo trabajáis en duzuetako casa o zenbatek fuera de egiten la duzue empresa un día o lan más a la etxean semana? edo enpresatik kanpo, astean behin edo gehiago. Pocos. Gutxik, Pocos. Bueno, pues vamos a ver oso si con gutxi estos zarete. consejos os animáis Bueno, algunos bai más y animatzen con los zareten siguientes aholku se animan hauekin. vuestras Eta organizaciones. behar bada hurrengoekin Los zuen consejos, enpresak animatuko los dira. consejos son muy básicos. Aholkuak Al oso principio. oinarrizkoak Luego entran dira, cositas un hasieran. poquito más complejas, Gero ja ¿vale? Pero gauza sí, por konplexuagotan favor, quien sartuko teletrabaje naiz, en casa, baina que haga lo básico. telelana Las egiten que se levante, duzuenok, se egin duche, se oinarrizkoa vista, rutina incluso batzuk salga a izan, pasear, jeiki que se dutxatu, fije o respete un horario. Como jantzi sabéis, atera el teletrabajo pasiatzera tiene el ordutegi gran bat peligro hartu, de ze hor badago alargar su arrisku handi jornadas bat, alegia, intolerables. Parte de lan esa eguna inoiz ez bukatzea. responsabilidad del horario es de cada uno de nosotros. Baina, Vamos a ordutegiaren fijarnos y no arduraren dejarnos parte bat arrastrar gurea después da. de Eta ese beraz, horario zentratu que uno gaitezen mismo hortan puede eta aurki establecerse. dezagun bukatzeko Y modua. por supuesto también el espacio tiene que Eta ser gero, el adecuado. espazioa izan dadila Si el egokia. espacio es en casa, puede ser Etxean complicado lan tener egiten un baldin espacio badugu, suficientemente zaila izan tranquilo o daiteke con leku luz lasai bat adecuada o izatea lo que edo argi sea. egokia Cuando vamos a daukana, la cocina no es el mejor behar bada, sitio. sukaldeko maila ez da lekurik Condiciones egokiena. estas de prevención de riesgos laborales que siempre nos pasan, la pantallita, una altura, Lan la arriskua lista, la mesa, todo esto, prebenitzeko bueno, neurri gente horiek, ez da, ze altueran jarri behar dan pantalla adibidez eta bar eta bat. Albertek aipatu dituen coworking guneetan behar bada egokiago izango da. Naiz eta oso oinarrizkoak dirudien,
bueno, jendeak sofatik lan egiten dugu askotan, eta horrek arazo asko ekarriko dizkigu, bizkarreko arazoak, eta etorkinezko beste bat ere bai. Gero, atsedenerako tarteak, horiek egin behar dira, oso erraza da, bueno, sofan geratzea, teklatuari lotuta geratzea, hori bulegoan ere gertatzen da, baina bulegoan errazagoa da altxatzea. Baina bulegotik kanpoko lanean zailagoa da mugitzea. Eta alik eta aktiboen jokatzea komeni da. Gatozen orain gai komplexu hauetara. Eta honek berdin balio du telelanerako eta bulegoan lan egiteko. Etxera eramatea nahi nukeena. Da, telelanerako ona diren gauza asko eta asko ona direla bestelako lanpostuetarako ere. Orain arteko guztia ona da bulego lanerako eta beste gauza batzuk ere bai. Eta askotan telelana egiten dugunean, kudeak eta lana ere hobeto egiten dugu, ze aurrez aurreari garenean behar bada, ez garen beste zentatuko kudeak eta lan horretan, eta aldiz telelanean bai, adibidez jarduerak antolatzerakoan, ez da, blokeka lan egitea, adibidez, beraz, mail moduan jokatzen baldin badut, hortan zentratu nahiteke, eta nahikoa denbora hartuko dut horretarako, eta produktiboago izango naiz. Beste gomendio bat, oinarrizkoa. Erabakitzea zein den egun horretako jarduera nagusia, eta alde neurrian lehenbizi hori egitea, eta gero ja hortik aurrera gainerako guztia errazagoa izango da. Bereziki, zailagoak diren jarduera horiek, energia gehiago izaten dugu egunen hasieran eta komeni da, ez? Egia da gutako batzuk hobeto moldatzen garela goiz partean, ez? Orduan bai, jarduera nagusiak une horretan egin beharko genituzke. Bestalde, gure denbora kudeatzen ari garenez, noizean behin, geratu eta ikusi zer moduz ari zaren, ez? Barne auditoretza moduko bat egitea. Hori oso komenigarria da. Beste gai konplexu batera. Kontuz bi arazo hauekin, oso zehatzak dira telelanaren kasuan. Alde batetik. Gai izan zaitez deskonektatzeko. Badakizue orain Espainian deskonexio digitalerako eskubidea egon badagoela eta enpresaren bete beharra dela deskonexio hori bideratzea. Baina langileek ere jarri behar dugu gure aldetik. Adibidez, mobileko alarmak kentzea, edo laneko kontua ez eukitzean ere mobilean, emailari dagokionez, horiek estrategia teknologikoak dira, bestelakoak ere badira fisikoki, lana eta lana ez dena banatzea, ezberdintzea. Albertek esan du, ez da, behar bada, etxetik lan egitea, ez zain erraza nahiago etxetik ateratzea. Baina behar bada, etxean, kela bat bagenu eta hor atea itxiko bagenu, edo armairu bat bagenu, ordenagailua bertan sartu eta izteko, behar badak horre barrioko liguke, gauzak ezberdintzeko. Edo ordu batzuk jartzea, esatea, orain, honetara nago eta ezingo dituten karguak egin, eta alderantziz, orain bai bukatu dut, eta beste zerbait egin dezaket. Kontuan izan behar denok ezberdinak garela, batzuk integratzaileak gara, eta etzaigua jola, lana, eta bizitza pertsonala uztartzea, eta behar bada telelanean ari nahi zen bitartean, geldituko naiz, zerbait egiteko, zerbait pertsonala egiteko, gero itzuliko naiz, eta gero behar bada, e-mail bat bialiko dut, HDN-ean egon beharko nuken horretan, baina zenbaiti etzaigua jola horrela funtzionatzea, hori modu baketsuan egiten dut, eta gauzak modu ezberdinean kombinatzen ditugu. Beste batzuek berriz, nolabait banatzaileak dira horrek estresa handia eragiten die. Gero aldatzen ere, goaz, ez da? Baina kontuan izan beharko duzu nolakoa zaren estrategia egokienak aplikatu egiteko. Eta zalantzan baldin bazabe da auditoria bat egin.
A veces te conviene una semana de zenbaitetan registro de komeni tu propia zaizu, jornada, aste tú a mano, betez ikustea, para ez nola ver betetzen dónde duzun zure realmente lan estás eguna parando, estás ikusteko, alargando, nun y ari si zaren geratzen, eso que estás atseden haciendo te está hartzen, haciendo sentir luzatzen, bien, eta está bar, eta egiten ari permitiendo zaren producir y al horrek mismo ongi tiempo sentiarazten descansar zaituen, adecuadamente. ala ez, ezta? Esa sería nuestra parte Hori litzateke de responsabilidad personal gure en la ardura, desconexión. ardura Pero luego hay pertsonala otro deskonexio problema dagokienez, baina específico bada de las beste personas que teletrabajan. Y es que arazo si zehaz bat teletrabajas ere mucho, no un telelanean. día a la semana, Telelan asko probablemente, egiten baldin baduzu, pero si ez astean teletrabajas con behin, mucha baina intensidad, te intentsitate pierden de vista handiz y lan egiten baldin baduzu telelanean, bazuta ven zaztu perjudicadas egiten tus dira, posibilidades tanto de eta promoción como de promoziorako incremento aukerak retributivo. ¿Vale? Y murrizten esto doaz. pasa. Y los datos Hori están gertatu, ahí. gertatzen Por da, tanto, en el datuek caso de que ala teletrabajes más adierazten dute. intensamente, Beraz, lo estás zure en el lado telelana de la intensiboa empresa, baldin obviamente también bada, tienes que tener esto muy jakina, presente. enpresaren aldean baldin bazaude, Hay que hori oso kontuan favorecer izan behar que duzu. cuando vas a Alegia, la oficina, eso nolabait tenga valor. bulegora joaten zarenean, Esa horri presencialidad de valor, que es un balio término eman behar que me gusta zaio, mucho, ezta? hay que tener Aurrez una aurrekoaren presencia que cuando balioa vas a la oso oficina no sea garrantzitsua para da. quedarte delante del ordenador Alegia, y que no te bulegora vean. zoazenean, ez Y que geratu no, ordenagailu aurrean y que inork no ez ikusteko reconectes moduan, con ez las ez. personas, Saiatu porque la conexión birkonektatzen, personal, como berriro ere veremos luego, es konektatzen. fundamental. Hori ezinbestekoa baita, gero La ikusiko dugu generación de bezala. confianza y a Konfiantza veces esas sortzeko, conversaciones que nos ayudan a entendernos elkarrizketak mejor. izateko, ez? Elkar Así hobeto que ulertzeko. tienes que aprovechar mucho tu presencia cara a cara. Beraz, aprobetxatu pero ondo aurrez también tienes que aurreko tener una denbora presencia hori. virtual profesional Baina izan zazu positiva. baita No ere desaparecer presentzia durante virtual semanas positibo bat, baikor bat, ez? cuando Ez zaite acaba el proyecto desagertu, lo haze envías, batzuetan, ¿no? eta Debe proiektua tener bukatzen alguna denean hori actualización. bidali. Ez, Si se ez, envían comentarios o eguneratze cosas que bat, ocurren en la beharko organización, a lo da, mejor tienes que komentarioak responder y dar tu bidali, opinión, porque eso te permite enpresati ser bialtzen visible. direnean, bazuk ere Así eman que a zure nivel iritzia, eta bar. personal podríamos Beraz, baina hablar de estos pertsonalean, 6 puntos clave, 6 ¿no? Tema de rutina puntu y abekartuko horarios, nituzke, el tema de errutina eta descansos, ordutegiak, y atxeden de desconexión, atzeak, que va muy deskonexioa, relacionado, los espacios, la sortuta organización y daudenak, cuidar espazioak, de alguna manera tu antolakuntza, eta presencia, zure ¿no? presentzia Virtual, personal. virtuala eta aurrez Y ahí estaríamos aurrekoa hablando lantzea. de los trabajadores. Hor Sobre las langilei empresas, buruz hariko ginateke. Enpresari buruz, y tendré que ser enpresei muy buruz zer rápida, esan. Bueno, hay azkar un esango primer dizuet. elemento esencial Bada, que es hay lehen que osagai decidir dónde garrantzitsu bat, quieres erabaki estar behar como da, empresa. non egon nahi Y hay duzun un gran enpresa abanico. moduan, Que ez? puede estar Eta en un hor, extremo, gune en España muchas zabala lo están, daukagu, 100% ez? presencial, Espainian, y puede estar en otro extremo, izan, 100% egon zaitezke, remoto, que es mutur difícil. batean, Son las frog que nos decía erabat euneko una aurrez aurre, es eta difícil, bestea muy frog bien, siempre izeneko porque se oiek, ez? deseable, Erabat sin online. ventaja. Pero entre medio hay muchos puntos. Zaila tira Por bi ejemplo, mutur y horiek, estos baino son hor unos tartean días, baditugu estos beste son puntu unos bat. días que Hemen pasamos ez en la gara oficina. Es la bulegoan mentalidad con la que atacamos el pasatzen teletrabajo. ari garen egunez, ¿Vale? ari, Que ez puede ez ser mentalitatea office first. Es decir, ikuspegia lo da. que pasa en la oficina es lo que Hori izan manda. daiteke Si no office estás first, en la oficina y alegia te lo garrantzitsuna da, pierdes, bulegoan espabila. gustatzen dena, Eso eta es hori un utxe egiten office baldin first, baduzu, ba ¿vale? bueno, espabilatu Luego, zaitez, ezta? y el Hori da teletrabajo, office digamos, first. sería Gero, esporádico, bueno, que te telelana trabajo y tal. kasu horietan Luego gertatuko estaría litzateke, el bueno, remote noizean behin. friendly, Gero, que lo que remote hace es que friendly, ya vamos izango adaptando litzateke, bueno, procesos de pixkanaka comunicación, ya prozesuak tenemos en cuenta que egokitzen no siempre goaz, está todo el mundo en la komunikaziokoa, oficina, konturatzen se gara toma el teletrabajo con más beti ez naturalidad gaudela y damos una danok flexibilidad bulegoan, bien, eta, digamos, bueno, natural, ¿no? malgutasun naturala eskaintzen dugu bar. Esto de que sea tan secundario. Hain Pero bigarren a pesar de todo, mailakoa remote friendly izan sigue gabe. siendo centrado en Baina, la oficina. remote Lo que pasa en friendly la oficina izan da es lo ere, que manda. Y si no oraindik estás, te lo ere pierdes, bulegokoa da espabila. garrantzitsuena. Eta Aunque a horrez lo baldin mejor bazaude, luego, ba, utxe la egingo semana siguiente me duzu, acuerdo eta y gero os envío un espabilatu beharko memorando de duzu, cómo ez? estáis, ¿vale? Behar bada Que hurrengo no se astean olvidan de ti goraziko como persona digute, ez? Memorando bat teletrabajadora, bialiko pero tampoco digute, estás badakitelako ez zaudelan, baina el remote first cambia el remote foco. first, hor Dice, foko mira, aldatzen si da, hay gente teletrabajando, tienen que jendea recibir telelanean el ari mismo baldin bada, igualdad, el mismo trato, el mismo acceso a berdin recursos, tratatu la beharko misma ditugu información, baliabideak, los que están fuera que los que informazioak están dentro de una bialtzerakoan. oficina. Berdin Porque kanpon además, en daudenak eta cada momento bertan del tiempo, bulegoan y esto es lo daudenak. que está pasando en Ze, muchas organizaciones, une hay oro, gente que en cada momento del denborari tiempo puede estar en cualquier sitio. dagokionez, Porque ba, no todos edozein lekutan teletrabajan egon los daiteke mismos jendea, días, ze no todos telelan hori están ez en el da mismo sitio egun en el mismo beretan momento, y a veces los egiten, lunes es una langile agenda, guztien a veces es aldetik, otra. behar bada astelenetan Entonces, batzuk remote egongo dira, first, primero, remoto, telelanean, sería arituko dira ponernos la telelanean, imagen eta de que beste si egun hay una batzuetan beste persona batzuk. trabajando Beraz, en remoto es como si todos pertsona estuviéramos. bat Así que todo lo telelanean tenemos ari que baldin bada, diseñar para que sea denok accesible a telelanean todos. ariko En bagina oficina, bezala 100% izango remoto. litzateke. Eso es Beraz, un cambio modu de malguan mentalidad jokatu beharko dugu, radical. bai telelanean eta baita genera bulegoan ere. Hor, esfuerzos para mentalitatea adaptarse, aldaketa pero es erabatekoa bueno para todos. dator. Esfortzu bat egin behar da, baina onuragarria da Y ahí ya denontzat. iríamos teniendo decisiones Eta hor, más erabaki batzuk hartu específicas. beharko ditugu, Asegúrate nahiko que la zehatzak, tecnología funciona,
demostratu beharko duzu obviamente, teknologiak que esto funtzionatzen funciona, duela, no nos- ze funtzionatzen nos ez baldin metemos. badu, orduan ez Luego gara decidir, sartuko, a ver, ¿quién gero puede erabaki beharko da, teletrabajar, quién no? nork
egin dezake telelana. Behar bada, ez da nork egin dezakeen telelana, baizik eta zer egin daiteke telelanean, ez da? Behar bada pertsona batek gauza batzuk ala egingo ditu eta beste batzuk ez. Lagundu, erabaki horiek hartzen. Gauza hauetarako nahiago nuke bulegoan egotea, aurrez aurre balio gehiago eskaintzen duzulako, beste gauza batzuetan, berdin zaite etxetik egitea eta barreta. Eta gero politika zehatzak erabakitzea, alegia. Zenbat egunetan, ze ordutegitan. Ze hemen ez gara astezari, behar bada, hilean zenbat egun, edo 3 hileko bakoitzan, 20 egun, edo urtean behin erakunde osoak hori horrela egitea eta barreta barra. Aukera asko daude beraz. Ordutegiak aipatu ditut. Orain, harremanak eraikitza litzateke gakoa. Kalitatezko harremanak sortu behar ditugu, eraiki behar ditugu. Aurreratu egingo dut. Aurrera egingo dut. Politika guztia dauzkagunean, eta elkarri laguntzeko, edo babes politikak sortu ditugunean, elkarri laguntzea, babesa ezinbestekoa da telelanean, bestela ezin da egin. Beraz hori erraztu egingo da, ez? Babes hori erraztu egin behar da. Gero argitu behar da nola komunikatu behar dugun, ados jarri beharko dugu. Onartuko dugu WhatsApp mezu bat, bai, eta hori baldin bada zenbateko maiztasunekin edo azkartasunekin erantzungo dut, edo astean behingo bilera ezinbestekoa da, hori guztia zehaztu behar da, eta aldeko adostasunak dira. Eta horretaz hitz egin behar da. Autonomia ere sustatu behar da, lan autonomia ez baldin badaukagu, lan autonomako gai ez baldin bagera, telelanak ez du funtzionatuko. Enpresan, denok ez dugu autonomia maila bera nahi, eta hori ere egokitu beharko dugu. Edo bestela prestakuntza bat eskaini beharko diegu autonomia hori hartzeko. Gero, kezka handi bat dago, ze uste dugu jendea desmotibatu egingo dela, enpresa, kultura galduko duela, tira bat, telelanean hori ere landu daiteke, jendearen arteko konfiantza landu daiteke, elkartzen direnean, ez? Esan ez begira ze ondo egin duten besteek, ez? Taldekidei balio ematen die. Eta kultura nola garatu. Kultura ez da ikasten espazio berean egoteagatik. Ez, kultura ikasten da gertaeren arabera. Alegia, nik nola tratatzen dut jendea. Hizketan edo emailez, bezero bat nola tratatzen dut berdin hitz eginez edo email bidez. Horre guztiak sortzen du kultura. Beraz, pentsatu egin beharko dugu, lehen pentsatu gabeko gauzak, eta hori denontzat da ona, ez? Eta orduan zehaztuko dugu nolakoa nahi dudan izatea nire kultura. Eta horrela behar bezala kudeatuta, bai telelanak ekarpen handia egin dezake. Hasieran aipatu dugun hori guztia. Eskerrik asko.